Policija! Ostavim! Sjedni! Ostavim! Gospodine, učinili ste kazneno djelo. Je li vama to normalno? Je li vama to normalno? Ne. Pa ja, pa ti imaš stvari. Pa joj, pa ne, pa kaj ja sam ne umem. Eto, Ja sam ga... učinili ste kazneno djelo. Pa ja sam ga tu našao. Ma ja sam ga tu našao. Pa to nije sve. Moj direktor vas je vidio. Tu ste! Pa meni. Pa dajte vidjeti. Gospodine, učinili ste kazneno djelo. Kam će? Nato! Ne! Jeta! A onaj ti moram uz toga mrtvota, pa ne sam ovo mrtvo, Gospodine, uzmite i stavite ga u... Teška mi je djetica bila. Isto žena? Hajde onda! Ne! A sad ćemo vas staviti neki svanje. Ne! Vi ćete svi zabiti! Sjedite ovdje. Pustite mi nas. Vi znate da ste upravo ubili gospodina Matića Brleka. Marlaj! Ne daj zabić! Oprostite, zvao se, prezivao se Brlek. Zato, molim vas, morate nam dati neka objašnjenja. Što ste radili? Pa ne, ja sam se šetao i vidio sam tam toga mrtvoga čovjeka. Niste i sad ćemo vam staviti u srcovca. Ma pustite vi mene, vi je jedna banda policijska, vi budete malo uspirali. Banda policijska, jako dobra. Dajte vi meni, dajte jednu žestikulaciju. Ne, Rakija, slušat bom za... Nemoj, sad vam zatvor. U ćeliju. Ma koju? Keniju, dajte vi malo pustite, bo ja sam vi zolite, dajte meni Rakiju. Nakon 24. Rakiju! Opa, skužili smo da je provjerio nešto. On je bio kažnjavan tamo negdje, ne znam gdje. Rakiju! Policijska banda vam može pomoći. Koga istražeš nešto? Policijska banda! Moramo javiti pred vijestima. A jel se što dogodilo? Nije se što dogodilo. Policijska banda! Ma vi budete mene, dajte vi mene Rakiju! Ma policijska banda! Ma joj! Oprostite, malo je Nori. Policijska banda! Hoće uzeti Rakiju. Nemojte snimati, prekinite snimanje, prekinite